سے اکبر نے بنایا اکبر اپنے ہی نور سے جی بھر کے بنایا اکبر واہ 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 اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے ہو کے وہ مصر میں انگلیاں کٹی تھی جب میرا روشن ستارہ حسین ہے اکبر سب تو نوابے سین عالیہ کر دی نقابے میرا اکبر سب تو رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب رسول ہے وہ امام ہے دمدا محمد نام ہے السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سگے کربلا وقا جناب اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید تھامل ویکھ کے تمہیں پتہ چل ہی گیا ہونا کہ اج شگل علی اکبر دا ماشاءاللہ جشن ہے تے بہت ہی پیارے ساڈے بھائی نے بھائی انصر بھائی شفاقت تے بھائی شہباز صاحب انہوں نے ماشاءاللہ جشن دا پروگرام کیتا تے میرے حلیت میں تمہیں لگ رہا ہونا تے ادھر ہی جا رہے ہیں تے چلنے ہیں ساڈے نال اپنے جٹ صاحب نے جٹ صاحب ہاؤ آر یو تے باقی جڑے ساڈے چھوٹے جٹ صاحب نے دوجے نے وہ آ رہے ہیں لیٹ سن تے اسی 6:30 کا ٹائم دیتا ہی یہ بھی ویڈیو ویکھیں گے بھائی شبا تے معذرت انہوں کو تھوڑا لیٹ ہو گیا تے اللہ پاک جزائے خیر دے تمہیں خوش رہو تے ویڈیو ویکھنی پوری چینل سبسکرائب کر دینا ویڈیو لائک کر دینا تے اچھا جی اپنے نام دا کمنٹ کر دینا تے ملنے ہیں تمہیں جشن تے کریم اللہ واسطے محمد و آل بیت محمد عزت عظمت دا مولا دی پاک ولادت دا واسطہ جتنے بھی بے اولاد اولاد نبی عطا کریم اللہ جتنے والدین اپنی اولاد واسطے پریشان حال منی پریشانیاں دور فرما کریم اللہ جتنے مقروض ان کا ادا غیر فرما کریم اللہ جتنے بے گناہ قیدی دے حیات عطا فرما کریم اللہ آج دے دن دے صدقے وارث حقیقی حجت خدا یوسف زارا دے ظہور تاجی کریم اللہ تمام دعاؤں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب صلی علی محمد و آل اللهم صل علی علی اکبر فقط محمد مصطفیٰ دی شکل لے کے دنیا تے نہیں آئے بلکہ کردار مصطفیٰ لے کے آئے ماشاءاللہ گفتار مصطفیٰ لے کے آئے ماشاءاللہ انداز مصطفیٰ لے کے آئے ماشاءاللہ فقط عہدہ نبوت کول نہیں ہے لیکن شبیہ پیغمبر بن کے آئے ماشاءاللہ 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 فطرت کوئی عہدہ کسی بندے کول ہوئے وہ جداں سفر کرن لگے تھے اپنا کوئی مقام بنا کے ویندے نائب بنا کے ویندے بے شک سیم وہ عہدہ اسن نہیں ملتا لیکن وہ اپنا نائب بنا کے ویندے کہ میرے تو بعد تہاڈی جڑی ضروریات اسن اے پوریاں کیتی رکھسی اے مثال دیتی اس وجہ تو اسی طرح اللہ دے نبی تو بعد شبیہ مصطفیٰ بان کے علی اکبر دنیا تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ جناب یوسف دے قصے پڑھنا یوسف دنیا تے حسین ہیں جس دی گواہی قرآن بھی دے رہے بے شک بی بی زلیخا گواہ بنی ہے اس نے یوسف دی لیکن صاحب تفسیر علماء تحریر کر دیں کہ جناب یوسف قرآن ایک آیت دی مثال آئین پورے دا پورا حسن دا قرآن علی اکبر ہے ماشاءاللہ واہ واہ ماشاءاللہ یوسف اے حسن دی ایک آیت علی اکبر کل قرآن ہے اور حسن بھی اتنا کہ سورج شرما ونجے ماشاءاللہ چاند تارے شرما وین
اے علی اکبر جس نو ماں گھٹ کھڈائے پھپھیاں دیر کھڈائے اے علی اکبر جس نو جوانی چڑھدیاں تک جناب سیدہ نے برکیاں چھپا لے جناب علی اکبر فقط دعوت کر دے ہیں اسی طرح جناب علی اکبر بھی اس گھر بہت بڑے سخی پائے خیرات اللہ دے دین دی خاطر فقط ہاتھ دی خیرات نہیں مال دولت دی خیرات نہیں جسم دی بھی خیرات دیندے رہے جناب علی اکبر جس طرح جناب محمد مصطفیٰ حالت قیام چاویں نہ کھڑ کھڑ کے پیراں تے ورم پے ونجنا خالق اکبر دی آواز آوے اے میرا حبیب میں اللہ نہیں چاہتا کہ تو میری عبادت اتنی کر تیرے جسم تے ورم پے ونجن کیوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں اللہ نے پیدا نہیں کیتے جن اور انسان مگر اپنی عبادت واسطے میں اللہ تے محمد دے جسم تے پے ورم پسند نہیں سبحان اللہ اور فقط اس گھر دے آل محمد دے گھر دے نزول دے ستارے اتنے نازک کلیاں ہیں کہ جناب زین العابدین علیہ السلام دے بارے میں کہ مولا جداں تحریر کرنا نا خط لکھنا تے ہتھاں تے ورم پے ویندے اتنا نازک جسم آئی سید سجاد بادشاہ سبحان اللہ اور جناب علی اکبر انہاں تو بھی زیادہ نازک اور نفیس مزاج شباب آئی جناب علی اکبر دا اور دین دی بقا اگر جناب علی اکبر دے کربلا وین دی نہ ہوندی امام حسین یقیناً جناب علی اکبر نو کربلا نہ لے کے وین کیوں ایو جے سونے بچڑے دین تے قربان کرن واسطے نہیں ہوندے لیکن اللہ دا دین بچدا تاں ہی مظلوم کربلا نے جناب علی اکبر نو کربلا دی مسافر بنائے او جناب علی اکبر جنہ دی وجہ تو آج جوانی قائم ہے جوان دی جوانی قائم ہے شباب قائم ہے سبحان اللہ ہاں سچی گل او صدا سکھی رہن گے جو علی علی کہیں گے جو علی 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 حق نعرہ حیدری جو علی علی کہیں گے دور درداں تے غماں کولوں رہن گے جو علی علی کہیں گے جو علی علی کہیں گے جو علی علی کہیں گے ہائے علی علی ہائے علی 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 من کے علی نو بن گے سلیمان جیڑا نام منے او پکا شیطان جیڑا نام سبحان اللہ سبحان اللہ من کے علی نو بن گے سلیمان جیڑا نام منے او پکا شیطان جیڑا نام منے او پکا شیطان
ذکر علی ہے نہیں عبادت پاک نبی فرمایا تینی لوگو اساں دم دم نال پکایا ہاں ذکر علی ہے نہیں عبادت پاک نبی فرمایا ایویں تینی لوگو اساں دم دم نال پکایا او کر جنتاں چ اوہی بندے لین گے جو علی علی کہن گے صراط مستقیم اونچا نعرہ حیدری کہن گے جو علی علی کہن گے دور درداں تے غماں کولوں رہن گے جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے علی علی کر کے میں کشتی بنائی ڈب دینی پاویں بیجے ساری خدائی ڈب دینی پاویں بیجے ساری خدائی علی علی کر کے میں کشتی بنائی ڈب دینی پاویں بیجے ساری خدائی ہاں ڈب دینی پاویں بیجے ساری خدائی او میری کشتی چ اوہی بندے بن گے جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے دور درداں تے غماں کولوں رہن گے جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے کہ تو او دا واسطہ دیکھ تو او دا واسطہ منگ لے دعا رب جانے حسین جانے رب جانے حسین جانے رب جانے حسین جانے رب جانے حسین جانے میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جولی آباد ست پتر دے آکھیا ست پتر دے آکھیا راہب تجا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے یوسف جنت چوں آیا ایک بردا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا ایک بردا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا پڑھ درودہ نبیاں سجایا اکبر دا سیرا او پڑھ درودہ نبیاں سجایا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا ام لیلا دے دل دیا سے صدقے جاوے غازی عباس سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ لیلا دے دل دیا سے صدقے جاوے غازی عباس سے
ایسا جگتے نہ پھر آیا اکبر دا سیرا ایسا جگتے نہ پھر آیا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا پڑھ درودہ نبیاں سجایا اکبر دا سیرا لڑیاں نال سجایا ہورا گل مالین ودائیاں لڑیاں نال سجایا ہورا گل مالین ودائیاں پڑھ کے یاسین پریاں سجایا اکبر دا سیرا پڑھ کے یاسین پریاں سجایا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا لڑیاں نال سجایا پورا گل مالین ودائیاں لڑیاں نال سجایا پورا گل مالین ودائیاں پڑھ کے یاسین پڑھیا سنایا اکبر دا سیرا پڑھ کے یاسین پڑھیا سنایا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا پڑھ درود نبیاں سجایا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا اکبر سب تو نوابے سین عالیہ کردی نقابے میرا اکبر سب تو نوابے تم کے بہنی اکھیاں نو لایا اکبر دا سیرا چم کے بہنی اکھیاں نو لایا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا پر درودہ نبیاں سجایا اکبر دا سیرا میرا اکبر شکل نبی نجف چوا کے چمتے علی میرا اکبر شکل علی نجف چوا کے چمتے علی خود خدا بھی ویکھنو آیا اکبر دا سیرا خود خدا بھی ویکھنو آیا اکبر دا سیرا ہو لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا ہو لے کے یوسف جنت چوں آیا اکبر دا سیرا میرا اکبر شکل نبی نجف چوا کے چمتے علی میرا اکبر شکل نبی نجف چوا کے چمتے علی خود خدا بھی ویکھنو آیا اکبر دا سیرا خود خدا بھی ویکھنو آیا اکبر دا سیرا او لے کے یوسف جنت چوں آیا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں بہتے دریا کو میں جوتی سے مٹا سکتا ہوں بہتے دریا کو میں جوتی سے مٹا سکتا ہوں
بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں، بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں، میری قوت میں قیامت کی ادا شامل ہے، میری قوت میں قیامت کی ادا شامل ہے، میرے تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے، میرے تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے، میری آنکھوں سے تم آنکھیں نہ ملا پاؤ گے، میری آنکھوں سے نہ آنکھیں تم ملا پاؤ گے، منہ سے کہہ دوں تو تم سارے ہی مر جاؤ گے، منہ سے کہہ دوں تو تم سارے ہی مر جاؤ گے، محمد والے محمد صلوات سب تو پہਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾ ਸਾਦਤ ਸ਼ਬੀਏ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ خصوص بالخصوص وقت دے امام زمانہ علیہ السلام دی بارگاہ وچ مبارکباد پیش کرنے ہیں برائے حشنودی قائم آل محمد صلوات توحید دے نوری ویڑے وچ، توحید دے نوری ویڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی، توحید دے نوری ویڑے وچ، توحید دے نوری ویڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی، غازی نے آ کے اکبر کو، غازی نے آ کے اکبر نو آزان سنائی اکبر دی، کیا بات ہے، کیا بات محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، امام یک زبان، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا مشہودی محمد و اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ سماوی مخلوق پہ تجسس کا ایک بعد سا چھٹ گیا ہے، سماوی مخلوق پہ تجسس کا ایک بادل سا چھٹ گیا ہے، سماوی مخلوق پہ تجسس کا ایک بادل سا چھٹ گیا، سماوی مخلوق پہ تجسس کا ایک بادل سا مخلوق پہ تجسس کا ایک بادل سا چھٹ گیا ہے، سماوی مخلوق پہ تجسس کا ایک بادل سا چھٹ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وجود اکبر، وہ کہہ رہے ہیں وجود اکبر میں پھر محمد پلٹ گیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیا بول میرا ویر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، ایسی ادائیں جناب یوسف کی بہت مشہور ہو گئی تھی، ہنسی ادائیں
जनाब यूसुफ की बहुत मशहूर हो गए हो कर वो मिस्र में उंगलियां कटी थी जमाल अकबर जमाल अकबर जमाल अकबर को देख कर आसमां पे चांद ही कट गया मार डब्बे पड़ा पढ़ो यारा शफान माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है माशाल्लाह तमूर नु क्या पड़े क्या है अरशे मौला दे उत्ते ना फरिश्ते सारे इंज मिलने लगे ने तमूर नु ते क्या कुछ डब्बे नहीं। फाड़ लवे दिन होया है सारे टुरदे टुरदे जनाबे उस्ताद मलाइका तमूर नु उठा नाल चलो बावे नु जबरील अमीन अलैहिस्सलाम दे कोल आके ते फरमाया कि या उस्ताद लगो नाल उन्हां दे फटाफट करो इन दे उत्ते की अज दिन ही दिन नजर आ रही है बिस्मिल्लाह पिया थे मैं के सुन मैं ते क्या बात है थले वजह की ये रात के वक्त दिन सा क्यों है बताओ जिब्री बात क्या है सुना जी ये रात के वक्त दिल सा क्यों है बताओ जिब्रील बात क्या है तो देखा जिब्रील ने ज़मीन पर तो मलाइका को कह रहा है क्या माशाल्लाह वो चांद लैला वो चांद लैला वो चांद लैला का सो रहा है नकाब चेहरे से हट गया क्या बात है बराए हुस्नुद्दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु यूसुफ हसीन है वाह जी वाह सजदा गुजार है यूसुफ हसीन है मगर सजदा गुजार है यूसुफ हसीन है मगर सजदा गुजार है अकबर जहां में हुस्न का परवरदिगार है यूसुफ हसीन है नाराए हैदरी मगर सजदा गुजार है यूसुफ हसीन है मगर सजदा गुजार है अकबर जहां में हुस्न का परवरदिगार है यूसुफ हसीन है तुसा काल कटनी है तो शेर पढ़ना है सजदा गुजार है सजदा गुजार है यूसुफ हसीन है सुनिया है अल्लाह के बाद जिसने भी अकबर कहा नहीं उस शख्स की कहीं भी इबादत रवा नहीं उस नाम पर हिसाब का दारो मदार है यूसुफ हसीन है सजदा गुजार है यूसुफ हैदरी माशाल्लाह जी माशाल्लाह सजदा गुजार है
اولنا محمد وسطنا محمد وکلنا محمد اولنا علی وسطنا علی وکلنا علی حدیث ذہن چ رکھنی ہے یوسف حسین ہے مگر سجدہ گزار ہے عباس مصطفیٰ ہے تو اکبر بھی مصطفیٰ قاسم حسن کا نبی اصغر بھی مصطفیٰ اس نام پر حسین کے پیچھے کتار ہے یوسف حسین ہے مگر سجدہ گزار ہے اکبر جمال حسن کا پروردگار ہے اللہم صلی اللہ محمد حسین ہے میرا روشن ستارہ 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 مل کے حسین ہے غریبوں کا سہارا حسین ہے غریبوں کا سہارا حسین ہے تقسیم رب کی کیسی ہے کہ معاویہ ملا تجھ کو تقسیم رب کی کیسی ہے کہ معاویہ ملا تجھ کو قسمت کی بات ہے پیارے کہ مرتضیٰ ملا ہم کو قسمت کی بات ہے پیارے کہ مرتضیٰ ملا ہم کو تو پھر تیرا یزید ہے تو پھر تیرا یزید ہے ہمارا حسین ہے دوزخ میں کون جائے گا جنت کسے عطا ہوگی دوزخ میں کون جائے گا جنت کسے عطا ہوگی ہوگا وہی جو محشر میں شبیر کی رضا ہوگی ہوگا وہی جو محشر میں شبیر کی رضا ہوگی سزاؤں کا جزاؤں کا سزاؤں کا جزاؤں کا ادارہ حسین ہے علی حق کا نعرہ ہے جو یا حسین کرتے ہو اے ماتمی عزادارو جو یا حسین کرتے ہو اے ماتمی عزادارو تم دیکھ لینا محشر میں عباس کے وفادارو تم دیکھ لینا محشر میں عباس کے وفادارو خدا کی بھی زبان پر خدا کی بھی زبان پر یہ نعرہ حسین ہے خالق کی یہ ضمانت ہے محشر میں ہوگا یہ عالم خالق کی یہ ضمانت ہے محشر میں ہوگا یہ عالم جنت میں ہو رہا ہوگا ہر جا حسین کا ماتم جنت میں ہو رہا ہوگا ہر جا حسین کا ماتم تو خلد میں بھی خلد کا تو خلد میں بھی خلد کا نظارہ حسین ہے سبحان اللہ محمد والے محمد صلوات جس نے کہا یا حسین میرے دل کی سجا
सदा या हुसैन, सब कहो मरहबा या हुसैन। उसकी नस्ल में गैरत रहेगी जिसने कहा या हुसैन, मेरे दिल की सदा या हुसैन, सब कहो मरहबा या हुसैन। किस नूर की आमद हुई सजदे में है फातिमा, हर दौर के यजीद का होने लगा खातिमा। करबो बला से आवाज़ें आई, लो आ गया या हुसैन, मेरे दिल की सदा या हुसैन। ले अर्शो आया कासम दा सेरा, हो लेके जिब्रील अर्शो आया कासम दा सेरा, हो पढ़ दरूदा मरियम सजाया कासम दा सेरा, हो पढ़ दरूदा मरियम सजाया कासम दा सेरा, हो लेके जिब्रील अर्शो आया कासम दा सेरा। नूरी बनेरा नूरी सेरा, चंद तो सोना कासम दा सेरा, नूरी बनेरा नूरी सेरा, चंद तो सोना कासम दा सेरा। ओ झुमके गाजी अखियां दुलाया कासम दा सेरा, ओ झुमके गाजी अखियां दुलाया कासम दा सेरा, ओ लेके जिब्रील अर्शो आया कासम दा सेरा। सोना बनेरा कासम अमीरे, पग बधाई मौला शबीरे, सोना बनेरा कासम अमीरे, पग बधाई मौला शबीरे। हो पढ़ के यासीन माँ पढ़ाया कासम दा सेरा। से अकबर ने बनाया अकबर, अपने ही नूर से जी भर के बनाया अकबर। वाह 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 वाह। जियो वाह वाह। सुन के भाई आज अली अकबर तू दिल बन के मेरे दिल में धड़कता है। वाह वाह जियो जियो अली अकबर तू दिल बन के मेरे दिल में धड़कता है। तेरा चेहरा मोहम्मद के हंसी चेहरे से मिलता है। वाह 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 माशाल्लाह। तेरा चेहरा मोहम्मद के हंसी चेहरे से मिलता है। माशाल्लाह जी क्या बात। मेरे इमाम हुसैन अली अकबर नु चाहा जी ते लोरी देंदे पैन। अच्छा जी। ते की फरमांदे न वाह वाह। तुझे यूसुफ को जो अहमद का पसीना है, लहू तुझ में रुआ सरवर का तू हुस्ने मदीना है। बुलंद तौर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरमांदे तेरे जैसे हंसी ये नक्श फिर जाहिर न होने हैं। फलक पे चांद और तारे जो है तेरे खिलौने हैं। तेरा ही नाम सुनकर तो ये दिन रोशन खिलता है। सुभान अली अकबर तू दिल बन के मेरे दिल में धड़कता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
چاند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے ارچ تائیوں دے چمکن دی دس آ گئی ہے میں بھی سونے دا سونا نے بنیندہ رہا ہوں تیرا اکبر بناون دے چاسا یہ تیرا اکبر 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 بسم اللہ کون آکھے کتھے آکھے تے کیڑی جگہ تے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دے پہلے داخل ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے علی اکبر نتا دے چاہے تے کی فرماندن یہ تیرا اکبر یہ تیرا اکبر یہ تیرا اکبر یہ تیرا اکبر حسن ہوں میں پر میرے لیے بھی حسن ہوں میں پر میرے لیے بھی تیری حویلی میں مصطفیٰ ہے یہ تیرا اکبر یہ تیرا یہ تیرا اکبر یہ تیرا اکبر یہ تیرا اکبر حسن ہوں میں پر میرے لیے بھی تیری حویلی میں مصطفیٰ ہے یہ تیرا اکبر یہ تیرا اکبر یہ تیرا اکبر ولایتوں کا جہان آیا زمین پر آسمان آیا کہ حسن قرآن کی شان آیا حسین بولے آ کے لے لے حسین بولے آ کے لے لے یہ میرے ہاتھوں پہ آلیا ہے یہ تیرا اکبر یہ تیرا یہ تیرا کیا بات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میری سین علیہ بسم اللہ امام حسین علیہ السلام ابھی داخل ہوئے اچھا تے امام علی اکبر نقطہ نے چاہے اچھا تے کی فرماندن امام حسین علیہ السلام نے خاطب ہو کے بسم اللہ کربلا کی ذمہ داریاں آج ہی سے اٹھانے لگی ہوں کربلا کی ذمہ داریاں آج ہی اٹھانے لگی ہوں اپنے نانا کو بھی آج سے اپنے نانا کو بھی آج سے کہہ کے اکبر بلانے لگی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد تیری چادر کے ماحول میں ان کا لہجہ ہی آزان ہے سبحان اللہ بے شک بے شک میری چادر کے ماحول میں ان کا لہجہ ہی آزان ہے سبحان اللہ اور یوسف کے کعبے میں بھی اور یوسف کے کعبے میں بھی ان کا چہرہ ہی یگدان ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ اکبر چلے اس سے پہلے کہ اکبر چلے عرش دھرتی پہ لانے لگی ہوں ماشاءاللہ کربلا کی ذمہ داریاں آج سے اٹھانے لگی ماشاءاللہ اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے موسیٰ کے لیے جس طرح ہارون علی ہے موسیٰ کے لیے جس طرح ہارون اخی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے آگوش
رسالت میں پڑا اور پلا ہے موتی کی طرح وار نبوت میں رہا ہے جس کے لیے کائنات کی یہ بزم سجی ہے یہ کونین کی یہ بزم سجی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے مدنی کے علوم اور فیوزات قدر ہے ماشاءاللہ آنکھوں پہ لب پاک محمد کا اثر ہے جو غزوہ خندق میں ذوالفقار چلی ہے ذوالفقار چلی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے رہتا ہے جہوروں کے ترانے جو سناتا رہتا ہے وقاصوں کے ترانے جو سناتا اللہ سے بخشش کے بہانے ہے بناتا احسان ہے ان کا میری بگڑی جو بلی ہے احسان ہے ان کا میری بگڑی جو بلی ہے اللہ کے محبوب کا محبوب علی ہے باغ جنت سے بھی حسی تر جس کی گلی ہے وہ ہے علی شب ہجرت شب معراج سرکار سارے معاملات تو کلیئر واپس آئے صحابہ نے پوچھا کہ سرکار نظام اتھے گئے کی معاملات ہوئے نے سرکار فرما ہاتھ بھی رکھتا نہیں وہ ہے زباں سے بھی بری ہاتھ بھی رکھتا نہیں وہ ہے زباں سے بھی بری بول یہ کیسے اور یہ کیسی ہاتھ میں انگوشتری ادنو منی انگوشتری جان گیا ہوں تیری جگہ پہ تیرا ولی ہے وہ ہے علی ہر کسی کا ہے عبادت اور بندک اللہم صلی اللہ محمد کے ایک الگ قصیدہ تھے نور حسینی چھایا دین نبی دا محسن بن کے دین نبی دا محسن بن کے آپ حسین آیا تیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دبر کے او چین آگے جگ اتے مولا حسین آگے او جگ اتے مولا مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دبر کے او چین
गए ओ जग उत्ते मौला हुसैन आ गए रौनका मदीने विच नूरे जहान ते पढ़दे दरूद सारे नात के कुरान ते रौनका मदीने विच नूरे जहान ते पढ़दे दरूद सारे नात के कुरान ते लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए जग उत्ते मौला हुसैन आ गए ओ जग उत्ते मौला हुसैन आ गए रौनका मदीने विच नूरे जहान ते पढ़दे दरूद सारे नात के कुरान ते रौनका मदीने विच नूरे जहान ते पढ़दे दरूद सारे नात के कुरान ते लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए जग उत्ते मौला हुसैन आ गए ओ जग उत्ते मौला हुसैन आ गए ओ जग उत्ते मौला हुसैन आ गए दिन नू बचाण वाला वेखो अज आया रब जैनू जन्नतां दा वारिस बनाया दिन नू बचाण वाला अज वेखो आया रब जैनू जन्नतां दा वारिस बनाया लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए जग उत्ते मौला हुसैन आ गए ओ जग उत्ते मौला हुसैन आ गए ते यो मुबारक अली मुर्तज़ा नू मिले नवासा नबी मुस्तफा नू ज़हरा दा बन के ओ इमाम है दुआ दा मुहम्मद नाम है ओ भी आखरी ए भी आखरी ओ भी आखरी ए भी आखरी ओ रसूल है ए इमाम है दुआ यूसुफ जन्नत चों आया एक दरिया सेरा लेके यूसुफ जन्नत चों आया एक बड़ा सेरा बड़ दरूदा नबियां सजाया एक बड़ा सेरा बड़ दरूदा नबियां सजाया एक बड़ा सेरा लेके यूसुफ जन्नत चों आया एक बड़ा सेरा लेके यूसुफ जन्नत चों आया एक बड़ा सेरा बड़ दरूदा नबियां सजाया एक बड़ा सेरा बोलो बोलो लियाल कलंदर मुंह उठा खाओ बाकी बाहर ले जाओ कोलियां भाग लियाओ बाकी बाहर ले जाओ